Sabra Award. De Sabra aqui 10 Juni defensa tin un dia habri patu hende. Dia habri ta comincia a 10 uur, takara a 4 uur. I lo tin hopi mas actividad nan patu hende. Pa mucha nan tin un kids corner, tin un hindernisbaan. Militair nan di Curaçao ta presenta. E Guarda Costa tin un demonstração. Leuk. Toen lot een hobby activiteit para muitos também para gente adulto. Se gente que vem entre 10 horas e 4 horas da tarde, entrada está grátis. Entrada está grátis. Importante tá parque. Bono parque aqui a marinebasis. Bo parque a 3 locações. Uno vai gat cerca de Punda Movies. Dos terreno de Amstel. 3 terreno de pensionado APC. E depois bij com shuttlebus naar marinebasis Parreira. Dus de shuttlebus erbij gewoon hinterdia entre dos 3 locações e marinebasis Parreira. Tour hinter de Bombini, om mensen protegger hopi bom pas solo, pas sobre de un dia hopi calor of no? Sì, già sabra ta hopi calor. Ja, bebe mucho agua. Sí, claro. Ok, nos lo tuna. Atención a esa aquí. Más danke para explicar.